Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka arpulai terik mutau benai no pra arjar kerkendai. Kitrai jaka rengkat USIM karaj Marwen upa IM Kens IM kinong ilam jong kaseng Federation of Kasijantia and Garo People seng kemi hapuak jelam jong Chief Organizer uba Kit Nong Plang bat General Secretary ke FKGGP North Khasi Hills Circle uba Lu Star Lingdo bat kiwe dikit kon kilalet yikendo ya ka Deputy Commissioner jong Karibhoy District ke Kong RM Kurba. Hakan ni kejing kendo kamat hi ke balai keren kadai halor kejing temu ke Sarkar Assam ban tampot hakasnong barapathar Haribhoy District kebarang ha papo upur usam jong kejala Meghalaya da ke bawan rak lang de kipulet kumbasau ni sans pangon hakan ni benta kapot nadu ki kendiat sengi balaleng da ka ero kolong ka basusi yingi ki trai snong stu ba kane ka Assam ko wan tur jubor ka Meghalaya jongi de ka jiwan turu onde tang baki wan kumtu bansu wan pek ne yo tur jung ki kolong kom jung ra asnan de kiplit ki sos pas ngut kiplit te kemun wan man thombor bek te kane ka pen I ba kano ba na kliang ka Sarkar Assam ba kan kedi sendon ne ka jaka te kane ne ka pen I yang ka jing susi ba jing thang munsim te na kliang ka administrative jung Karibhoy District ru kila persang ban be kane kam te kila persang ta jung tur te mtangi krui hane ngi la iwan mat kisi ban pen I ja ka jing persyak ya ka Sarkar Assam halor jing dia don bor juga kumne te kane ka simlat ka sim kabu na ka daw ba hakene krising yo ka shuti Christmas te ke sim kabu ya kane te ke penmi kane ka kile hakene ka kam te tik hakene ka for Christmas te nga kerpat ba ka Sarkar Meghalaya jing sukya ya kane ban pe kane ka kam kulmar put usam habdang ka Assam Meghalaya kam tam ki jika jing ki don chite po kana para barabathar itu nakalian sungi hi naduk tuski bagi ngayo jitep baka Assam ka kuat ketur ipur usam nakalian sungi mas niyo jitep ila phai khot bani nakalian district North Khasi Hills bakin lek apu spot bandon lang ati sengi ye kejing kran ke jingwan bungi nakalian kapor limba ka jikot jong DC tolong ba hadian melakhat lang ini meeting don lang ipa IM hne dan kirang ba snong dan trai jaka diwan bekang wo yasur kata kalong ban persyak baik ini ka jing kentur put jok Assam pat hak jok kopor ke ia banyila ya keren sai ke DC kalong ba hak tu sengi hadian ba ka Assam kala sang ban kentur put UI ba ki pulet Assam kidan kumba lais pa saus pa ngut ki bawan hak ke jaka kat ba ka susi kalong ba nakalian jok Sarkar Meghalaya hak ki pulet ki badan tang lai ba sau bani te kani ka pli sai ba ya kajing sim sting le se jong por Sarkar bat hajuk ongkor ki pai ba ki song sier nomor ba ki ba kamdan ba kala jingeda wat nagi por Sarkar ro tingi lakaran sai ro kemat joga DC menta kalong ba pi ka Assam ha ba ka persang ban kentur put sunu ro gila experience ka tas le mi bora isu kalong ba ka isu ba ka Sarkar Assam kale ban kentur put kalong ka jingwara rengkat di development kat ba ha di jaka bordar pak na kalian jong Sarkar Meghalaya kawasu ino khunspet kumtu kamdan kanu karoi kepar denak takara bak Sarkar Assam kayo ban tamput sebagai jela ke jungi ke kawai ru benta ngilai keren sai pat DC khamat ka jingkersan lang sing pa IM nilai keren ni snow ban ong ba kaladan kam kerki ya ki snong ki baha bagi di than bordar hakan ni them Haribhoy kalong ba kitu snong ki badan hak kerteng nongwei ani kerteng dakhar ngila nong ngila api liki kerpat iki berken penkalano wadi ka kerteng ru saka kerteng khasi jong gitu snong kharang makan nong ka jingpen skam ya ka jinglong trai halor ka jonga khno siap ka baar ka bangi keran ru habide ba kan ka jing pekala kerteng omtong penkala kerteng ndrei ni hapan pek ru iki baret le si ka bangi mpoi pekat nomor ki babun ki snong ki ba em si ki than bordar ki pendon kam mo yu kur ru yu pen kur jong ka Assam ti kini ki baret bangi mpoi pekat le si Railway nilai keran ba igenta ban yach ki bor ba jong kini ru kinlong kisaki pak Assam kanang yo ban perskam nilai keran yang kata ngin saya keran ru bor district council ba hadian bi snong ki lakha ya ka resolution ban perkelai kerteng snong ling ba ka jing recommend jing pa IM bangin salik ra hi meni sport district council pak district council kan penkala pakan aya ka sornat ya gitu snong ban perkala no saka ka kerteng khasi pada hajuk oporo pan yo approval pat nang ni po
DC office bikin penkelarut wat ki electoral roll bakum takar kana mungkin long kawin ni senjam pengin penpawi ke jingong terakhir lo ke kenu siap coba DC habide bakani ke benta kana ka khmla ban ai kana gunu assurance nomor ba kani kalau di state issue ti nak kalian coba DC kan long tek tangkum ki nonglung nonglang ya kani ke jingelang ban pensngau si bor sarkar ka ba ken pensngau ya ke bengilai keran kani ke por bomenta ba de ke feedback balayo ba bikin sapelong do ke survey mo ling ba ka jingerap lang jong pa iem bodan hang ni ban tip iki ground reality lani kita jing sisa khang gila ban submit sa sarkar khang ba ka bor sarkar pat nomor bangimhun nak kalian jong niru makan sudan tang ka jing kendu hapa dang ki arli ki DC bot arngut ki DC hapa dang DC jong riboy bot DC jong kamrop dari kani state issue ka ba ki arngut ki chief minister mundai isu tang nak level jong chief secretary kuma kalong boros kata ngin dawa ba ki arngut ki chief minister jong ki arli ki jelahi ken hapa ni kendu mador bani penbaik kani ka kam sakaweru ngidan bagan tho ami kalong ba ka jing sim kabu mo jong sarkar asam banle ikini kum hangani ke por mala ban ni paiem bah lor ke jingpu ba ki I bangi rangdan ta festive mood ka rangdan ke jing rakhi Christmas ka ni ya ki babun ki office ki thli ki office ki HP kini ka ke jingpu ko basaldat ka ba ka sarkar asam ka ladon pa ka jingpu mentala bun banai boleh ngong ya kata namar ba hi ai ki jakahi ke badai syakni thain khaput ni I bikidan kini ko rimau ti hendrai lingba kata ka NGT order balak hang nagi NGT benti mau ti siap hang ni katam riboy wat ya kataru la file complaint da ubri wana po asam te hang ni kalau pausai bakini ka pre plan ka jongki la pha ubri wana po asam man file complaint po NGT syak hang ni ubri jongi benti mau ti siap hang ni yo lat ka asam man kentur report tingi sngo ban kentu bana kaliang jongka seng ka jongi harengkat ka jing prelang jong paiem jongkarat ki dorbar senong ru hang ni kalau mengentur sarkar jela bahkan pej ya kini iki berkhoi khang bakan warak nam ta jingha kamiat jongka thanyi berok hoi